Ukiwa na Yesu, ukiwa na Bwana, ukiwa na Mungu, ukiwa na Yesu, unazunguka zunguka zunguka zunguka, daktari wa Yesu. Siku moja Bwana Mungu alikutana na Shetani. Bwana akamuuliza Shetani, umemuona? Umemuona mtumishi wangu, mtumishi wangu Ayubu? Ayubu, ukiwa na Yesu, ukiwa na Bwana, ukiwa na Mungu, ukiwa na Yesu, unazunguka zunguka zunguka zunguka, mtumishi mkamilifu, mtumishi mwelevu, mwelevu, asiyekuwa na uovu, astahimilie majaribu, majaribu. Shetani mubaya, Shetani akamwambia Mungu, Ayubu, umemzingira, umemzingira, vitu vyote umevizingira, mali zake umezizingira, umezizingira. Daktari wa Yesu, ukiwa na Yesu, ukiwa na Bwana, ukiwa na Mungu, ukiwa na Yesu, unazunguka zunguka zunguka zunguka, familia yake umeizingira, afya nayo umeizingira, umeizingira. Kukuabudu ni lazima, kukutumaini ni lazima, kukupenda ni lazima, lazima.